anak kaya nakam kaudam natanok apuli sirib ken talugading ka pagsadagan sinubok nakat panawen naikuspil dayaw kinaken ngem gaput tured ken pamatim nakadakter ka anatak daytoy di panawen mo Ilocos Norte daytoy di panawen mo Ilocos Norte may kan hintay masingitan kinatanok Ilocano may kan hintay masingitan kinatanok Ilocano hanggang rambat kayo manipod amyanan ingat abagatan may kan sa ingat ay tanok Ilocano. Nasat mo't nalawa at taaw sinarap mo't gasat para di anak di marupud sakripisyom ken rigat sagot mo't ili anak kaya nakam daytoy di panawen mo Ilocos Norte daytoy di panawen mo Ilocos Norte